Siyabingelela babukeli i-channel yami J Manikela TV channel YouTube. Namuhla sizokhuluma ngezinto letimbili letinzathu. Indzaba yokuqala sizokhuluma ngendlela abantu lebacoleka ngayo imali. Kulabantu lesikholelwa kubo sithi inyanga noma sithi inyanga noma sithi inkabi khona lapha nje ngoba sekude umehluko manje. Inyanga besathi ukuthi umuntu lo wenda into lenhle, umuntu lo ongathanzi futhi ukuchitha ingadi abulale lo munye umuntu. Manje inyalo awusathi kuthi nguphi lokungiko. But ke indzaba yami laba bukele emakhaya ngithanda kubonga lamadoda lawa unzika nemntwana. Angifuni ke kusho igama ukuthi ngibani umntwana ngoba nami ngilade kahle but nje uyeva ukuthi kunemntwana lokhona la eceleni kwalelitshalo kuthiwa ngizika. Le ndoda le ngicabanga ukuthi kube ngilowa kadzeni ngasithi ngimoses itosi tabantu etinkingeni letiningi letisivelele kulotshwa abantu bathi basinika lusido kanje but uthatha kona lokho lokuncane lesinako. Sesisho ukuthi ke babukele emakhaya lengakusho nje ukuthi nangabe umthetho solo awungasukumi watilandzela tonke letinto letisive lesesikhulume ngato la kuma social media kusho ukuthi kwawona labo lebabuka umthetho kumele basuswe ngoba nabo ngabadingabi noma tigebengu. Tinkinga letiningi letikhona tekufa kwebantu tikuletindzaba leti. Umphenyi sibili kumele ngase kunebantu lebaboshiwe lebavalelwe. Ngoba akudzingi ukuthi ubufakazi bushuwo ngibo labantu. Ngikhumbula nje ngibuka lenye ivideo ngalenye ilanga lenye inyanga la interviewa lenye inyanga ithi alishoni umuntu angakafi nasekutiwe kuyo iphethe esikhalisayo la nenja la kuthiwa lenja angathi idliswa ini ke kube sekufa lo muntu. Don't make a mistake ucabanga lo muntu uyobulawa ngilenja. Ufika lona lofuna lo muntu ngoba nalabantu laba lebahamba bawuthenga letingabe satibulale bantu labo bekucala kumele baboshwe but utobathola kanjani ke labantu utobathola ukuthi ubambe nathi tingabe letisuke tibhadele leti tibita ngetinyanga ukuthi akuyobulawa umuntu. Lo muntu bekuya ngokuthi lenyanga ibone ukuthi lo muntu imbulala kanjani. Ingathatha le mali inike ingabe ithamba obulala nangumuntu. Angithi lo wawuthi tengidakunika 300 mina ngifuni lo muntu aphile. Vele umuntu ufile ngale inyanga ihleti nemali yayo iyahamba itiyela la itiyela khona kubo Dubai la iya khona yocabula nebafati ikhanda seyazima ngisho liso nebafati bayo bacwebetela imali etinyembeti leto. Uthi ke umbuzo wami bona lele babuka umthetho solo ababoni ukuthi lokuganga kungakuphi la. Nabo baboni phela abasonzelele abantu lebahlakaniphile ngoba sive ngiso lesinelikhono lekusesha letindzaba leti ukuthi tente kanjani. So ke bantu bayaphela nyalo nje kuyiWorld Cup baningi bantu lebatawu sebavelile ke bantu basibona bayabulala bakhona la kuma social media solo labo bantu abakaboshwa futhi kuyahlalwa msikwona lo umthetho lo ke nawo ngamela ubuke ngalamanye emehlo lo buke temthetho noma lo lophethe tekuphela uyawenda umsebenzi wakhe kahle akwameli ngasolo lento iyendeka lekude abantu lebaboshiwe labantu bathikhulumela bona ukuthi umuntu bambulala ngakhokha imali lengaka vele umuntu batambulala. Ungacabangi ukuthi lenja itawudla umuthi kufeze sekufa umuntu no. Ngibo lele basebenza nayithingaba asethi laba lebaphenya kase bansonzele letindumbeni bawubuka. Bayibuka ukuthi kwendekani la ngoba kusho bona labantu basibona bayabulala manje yini lo sayifuna bufakazi ngoba lo munye uyezaphumele baleni asho ukuthi hayi mina unganginika lokungaka vele hawo angeje solo labantu lebabuka umthetho ababoni ukuthi kwendiwani la siphelile ngalabantu. Okay naye ke lenzaba yetinyanga mhlambe singalisebenzisi leli gama ukuthi idinyanga sokumele naletinyanga nato tisukume tivikele igama lato tigebengu leti. Solo umuntu lona ukuthathela imali athi ukuthengisela into letawulanza imali letawukwenda ukuthi ube rich umnike leyo mali 100,000 noma ngi50 noma ngi20 imali le liqiniso kahle lo muntu umnika le mali ngoba phela ugadze ukuthi
le ndvo lathi itawendeke baze babeke nesikhathi ukuthi within a month imali yobe seyingenile kuwe ngamabhakede noma kuyobe sekwendekeni ingendeki le nto leyo. Imali yakho soyiluzile kanjalo, yabona. Nawuthi uyabuyela kulo muntu lo sopheka ukutshela ukuthi ububuya kusasa. Ukhathi lo muntu lona kumele uhambe 600 km kuyofika kuye. Uyayibona imali lo tayiluza lapho uthi enganani. Ngomsangano nalento lo yela le. Wathi kahle nalowo lento ngeke yendeke. Kusho sikwana nawe impilo yakho seyisengotini. Sive-ke kumele sicaphele ukuthi le nyanga ngaphezulu ububuya kusasa kanti le nto ayendeki ibubuya kusasa. Khwesha kulowo muntu lo utagcina kubulele lo muntu ngoba akafuni uzukhulume ngale mali la akuthathele yona ukuthi bone nje le nto ngeke ikusebentele ukhwesha uyokufunela lenye into. Futhi just sesiyiyekele le nto le sesibonile ukuthi 90% ingemanga. Azosifunze ukuthandazela babukele emakhaya ufuna indlela ngoba kuthandaza na uthandaza ngendlela lengiyo uyakhona kuphuma enkingeni noma ufune abantu lebambulelwe kweliqiniso ngeke bakufuna imali. Batakutshela lokungiko ukuhamba wende lokhu nalokhu ubona indlela yakhe yavuleka iyakhanya. Wachubeka solunika labantu laba ukhanjitha indvodza ina 7 webafati. Lawo 7 webafati wondliwa ngiyinsithi naleli sitasihluphekile. Yabona futhi lo muntu lo akakucharge wenda make sure lo 7 webafati bonke wena ubhadala. Ngeke le mali utakutshela nga 70,000 sothi umfati amunye una 10,000 na ukuthi 7,000 umfati amunye utawuthola. Asivuke nathi uyibuke nje le nto ukuthi ayikho le. Lena ngeke kuphengula ke mina angathi ukuthi why bantu solo balobheka ngale nto ekuphengula. Hey, kunetinto letikhona la emhlabeni asenikhulume nje ngemoya loyingcwele. Umoya loyingcwele ngeke uthole etindumbeni la kubatwe khona tithico kunemathambo etimfene tingobiyane yonke imikhovu la angeke le nto leyo yendeke kumoya loyingcwele la kunemoya loyingcwele khona babukele emakhaya. Ukhaza ukuthi le nto le vele ayikho le nto lekhulunywa ngayo lapho. Nawufika kulenza kuthiwa hamba uphahla somewhere buka kahle la uphahla khona ukhanza ukuthi kunembali nayo linjeka nayo lesemva kwami. Kule mbali ela kunecamera kule mbali ishutha yonke into loyikhulumako imikisa ngale kunalo masaka ngakhona. So uyafika ngale ukubita ngeligama ukutshela nguwe utishito ligama lakho lapha washo nabogogo omkhulu wakho kusibubane emagama abo seyena utawenda ngathi le nto yayibholofisi ayikho le nto leyo. So umoya sibili ukhuluma isolution ukuthi lo muntu kumele asitakale kanje awunenzaba ukuthi ligama lakhe ngibani utalwa ngibani wakapha ngoba kugula wena agula abantu lekakutshela ngamagama abo labantu. Sengisho ukuthi ke nathi sibantu asivuke. Kude yonke le nto yemagama ifake yakhiwa le nto leyo. Lo munye labeka interviewer lo wambholofisi noma lo wamfundisi lo ngoba akusiyimfihlo wathi ukuthi ungu-Israeli wathi inzaba yekubita emagama into le yakhiwako washo nekuthi bayakha kanjani. Solo ngiyomangala mina solo kunemuntu lo wenda le nto leyo ukuthi wena washa kwacisha ngozibani ayikho le nto le. Nawe uyofuna lusito umuntu once wakhombisa isayini yefake ungasamniki imali yakho. Thatha le mali yakho uhambe ngoba yini le tawenda ukuthi uchubeke lo muntu ubita nje ligama uligoglishile noma ulithole somewhere. Wena uyaqhubeka umnika imali yakho lo muntu lo. Sengizothi ke babukele emakhaya sibuhlungu kakhulu kule nto le ngoba silahlekelwe nathi ihloko tethu kulabantu laba lebathi bona bayasita benda ini ngoba once angabona lokho ukuthi so uyabona ukuthi uyakuloba nekwana nawe awukaphephi. Bantu lebagangako ngaso sonke isikhathi bafuna kuvela babahle kubantu. So once angabona ukuthi no uyabona ukuthi uyakuloba manje vele usengotini ukuthi nana ungendeka unyamalala. Ungabona lenye secret yakhe kungendeka na unyamalala ngoba so uyamatela lokuthini. Sesho ukuthi bemthetho abasukume la basonzele kulabantu lebakhuluma letindzaba leti batendele lwabo lupheke akudzingi ukuthi bende lupheke kunebantu kumele bababophe bayobaphenya ngalokuthini kusho bona sibona bayabulala kude umuntu emhlabeni lona ilungelo lokubulala lomunye umuntu umbulala ngemuthi noma umbulala ngani konke lokho kugaba ababoshwe labantu. Umthetho awusukume uthatha indzawo yawo wena umsebenzi wawo bufakazi sebabuvetile labantu laba lebasitile baba nesibindi baphumele baleni
labantu laba kumele uhulumende abavikele ngayo yonke indlela. Labantu basite ticatululo letiningi temacala la khona tikhona la ema-ansi uyababona nabakhuluma lamathi naba labantu lebasibulele. Sesisho ukuthi babukele emakhaya ilanga libe lihle. Ibhlungu lento le nawumuntu uyehluleka kubinza nawubona lokho ukuthi mhlambe nawe ungaphosa litshe esivivaneni ululeke la ungaluleka khona. Ku-channel yami namuhla la ku-J Manikela TV channel sikhuluma lokho bekunene sesiphelile ngilabantu lebasilobhayo. Tinyanga kadzeni betingafuni imali yakho tinyanga bowufika ukhokha inkanyiso ikwendele lento le uthi nawusuka la kuyo lenyanga uyibone le ndilungu uthi buyela wena utokhokha ingoma bebafuna ingoma kwecala. So-ke kwaye kwafuna imali lengalingana kuyothenga ingoma. Hayi lama-million lafunwa ngilabantu la. Siphelile ngalabantu la. Kumele silanze imali tethu emajaji imali tethu sethu. Amen.